Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha unyazo lwezulu. Amen. Ngumntwana benkosi ngimncane. Ngiyabingelela obaba bami, omama bami, abafowethu, odadewethu nabantwana abancane egameni elihle lonyazo lwezulu. Amen. NgingowakaNgcobo, ngisanda kufika nje lapha eGoli. Kufike kuyophela uNovember ngizobheka umsebenzi. Amen. Ngithunyiwe ke abantwana benkosi ubaba mkhulu uBhombela isitimela samaMpondo. Singithume ngisebuhleni kade sisebenza lapha sakhumuza kaNkulunkulu njengoba kwakhiwa. Uthi uShembe mntanami ngiyakuthuma. Bese ngibheka ukuthi ubani lo fanele ukuthunywa uNkulunkulu. Khona kanjani ngoba abantu benkosi la ekhaya kunezigaba. Uyuzazi ukuthi angafanele ukuphakama phambi kwabantu ngikhulume. Kodwa uShembe bese kubheka nakubheka konke lokho. Uthi mntana ngiyakuthuma hamba ukhulume utshela amaNazaretha ukuthi impilo yomhlaba abantu abesifikile. Hawu ngithi baba kanjani? Athi mntana ungangibuza imbuzo eminingi, ngiyakuthuma impilo yomhlaba isifikile. Tshela amaNazaretha ke mntana umhlaba wonke ukuthi akathenga iNazaretha ibe uthele. Uthi kule iNazaretha mntanami kube ukhalika kuphela. Lezi zinto ababayifakayo asizazi thina boShembe. Ilokho abantu benkosi uNkulunkulu angithume kona ngilutho ngagana ngihlukana. Ngidonsa kanzima abantu benkosi angazi uNkulunkulu mayekuthanda ngihlupheke. Izinto zakhe zibilula. Kuningi Shembe akukhuluma kimi. Kodwa ngiyibutho uNkulunkulu mayeseduza uvela uhlupheke nje lesimanga. Uthi uyayifisa izinto zokukhazikhazi ungafike kuzo. Kodwa uthola uShembe uyafika kuwe akhulume nawe. Ngicela uNkulunkulu angithande abantu benkosi. Ngingaphumi kule ndlela. Sengifekaze kwababili. Engathi singakhona abantu abosiqinise. Uma uNkulunkulu engithuma ke ngisabe ngingayi mina ngithi angizwa kuphi ngubani ngihlalele ebuhleni ngisondele khona ngisebenzele khona. Sekuthi ngenye imini maphala la ntamama ngithi nje sithongwana esincane ngibona izulu iguqile ithuthele emnyama television. Uma ngithi ngiyabheka ebusweni bese kukhanya phakathi nomkhathi bese kuvela inkosi la. Uma ngithi ngiyayibuka la ibhekeni bese ngiyabaleka ngibona ungonile ezulwini ngithi ngiyacasha amehlo enkosi la ngaphume la ngicashe khona ngwabona ephambi kwami. Njengoba kuthi uShembe akacashela abantu benkosi. Ngisho ungenzani kodwa la ukhona uyabona. Noma ukhuleke uyakuzwa futhi. Ngithi ngize ngithina ngithi baba ngenzeni sengiyatathaza. Uthi uShembe kuthiweni kuwe usho inkosi la. Ithi kuthiweni ngomntana uthunyiwe wena uhlalele ndani ungayikhulumi lezi ndaba. Ngithi baba ngibhekisa imenguzo ngizoyikhulumaphi kulezi ndaba enjena. Uthi ngiyakuthuma ke manje ami ekhaya lemphefumulo. Ngavukalelwa abantu benkosi ngaxoxa ngahamba ekhaya lemphefumulo ngafika ngikhuluma lezi ndaba enkulu kangaka. Amen.
ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu ungikhumbule namanje ngithi angikucizela kubantu benkosi uShebe Mnaza ethe ibe u10 impilo yomhlaba isifikile uthi kodwa kuMnaza athi kube ukhalika kuphela abantwana benkosi sengifika kabili ke abantwana benkosi bantwana benkosi uShebe wangivezela imfihlo lo mntwana uphila ngaphakathi kwethu ave muhle ave isimanga akakhazeki umntwana akathitheke muhle angazi ngamfanisa nani emhlabeni angiyibonke ngamfanisa nani ngisho igolide alifani nalomuntu waphuma kimi bantwana benkosi ngimbona waphuma uma ngala eceleni kimi waseqhamuka omunye wesibili weza ngaphambi kwethu sesimile sibabili uthi sawubona sanibonani seyavuma nami ngiyavuma uthi mntana nami ngizokulanda ngoba lo muntu ohlezi kuye akayiphethe kahle ngase ngiyibona abantu benkosi uthi awusengifile uthi ngilande wena ngithi ngicela ningangishiyi ngoba sengiyabona vese ngifile ngicela ningangishiyi ngoba ngiyazi ukuthi umuze niyakuwo kuhle kuyakhazimula alokhu usizi lo lomzwano ukuhlupheka njengamanje usethi lo muntu uyayigcina inisabatha ubuza kulokhume yini uthi yebo eligcina uthi ugcineni uthi kulele siwa kulisatha kade ligcinile usethi kulungile kasambe waphenduka lo ufike egcina kwase kuthi lo uphume kumina waselandela asengiyalana ngaba wesithathu sahamba ibanga engikwazi ukuchaza kodwa kwafika la indlela iphela khona ngababona benyuka bonyiwele ezulwini mina yami indlela thisho lapha mntanami kashona phansi mawushona phansi uyaphika igodi zosisi yebo uyakhala abantu abenkosi ngale uShebe unomusa uyasincenga isitile singale abantu abenkosi angisifisele umuntu emhlabeni ngiyacela uShebe angenze ngiphathe kahle kufike inyembezi abantu abenkosi bayakhala abantu ehogweni bayakhala abantu emajele ihlobo ezinkosini awuchazeki ngithi mangihamba le ndlela athi umuntu wena unenhliziyo elungile musilokhu ngifuna ukubabona abakhalelayo left and right kuyakhala sipilo yini le ndlela engikwazi ukuyichaza athi lo muntu asambe nomusa hayi ngihambe baphinde basho futhi lingithinta lezi ngithi afela umuntu unenkani wena uyafuna ukubabona abantu abakhalelayo ngithi mina yebo ihlobo ezinkosini kwesinye sesibuke emakuShebe singayinani niyibona le friend kababa athi my legs isihlale duze kwakhe uma athi perfect more ayiperfect more kuningi kwenza abantu abenkosi akudlulutho kuyafena yonke into esikuyiza kuShebe ivele igaya iphenduka imizimithi umuntu mayinto yakuShebe umgcine emuzo ekhala ethi kuthi fahla uthi uzobona igazi phansi ungabona lo muntu uzobona ngathi mina wathi asambeni kayingena indlela ngayihamba bantu abenkosi indlela ekuthuleni ilingana wena wedwa awukwazi ukuthethela emuva ungena esogona ubhekelile ungena ejele ubhekile awukho univesi awukho ubuyelekeleni igcobo esilenkosini ubheka phambili wanwe ungene kahamba mina ngesogweni sezinja isihoko sami sezinja ukuthi lezi ntumayele nje asidlaleli khona intumayele kwamama seswazini uyakhuluma ngalezi zinto uthi su2 uthi lingana namahathi izindle ziyacwebezela ngahamba ngafika kwathiwa indawo yakho mntanami le umsebenzi okwenza emhlabeni ukuvumela ukuthi uzohlala la zeza eziqhamuka left eziqhamuka right amazinyo amasango ukwazi ukwachaza lithi izwi lalela mntanami lezi imana soyibona la sizokudla uzwa kuze kusale ithambo uzwa ngoba wena emhlabeni awuyiphethe kahle yini engibulalisho besembozi insizwa yini ngamasoka engathi sinaqaphela bafowethu ngoba yini into yangibulala mina zintombi ukuthanda abantu besifazana ngoba yamsebenzi walutho engabe sinako ukuthi sithulweni la ekhaya ngabulaza intombi bafowethu angithi siyathuthana ngibuka ukuhlupha kwami ngase ngiyanqamlela ngathi ayisekuhlupheka kakhulu cela ukunqamlela kanqamlela kanti abakithi abasezana zesifana noShebe bathuthela kaganuna bathi lengana yife munye umuntu wangikhumbula leso sifoko uShebe khona insimbi ethi mayikhale uthenge isikhumbuzo ngiyabantwana singanaki thina uze umuntu ethi ngishishi engabe uyayithandazela yena uyaguqa muso ukubheka omunye umuntu kuyithandazele wona umthandazo wafika kuShebe azongilamlela wathi baba nayinganakhilayo nayinganakhi sogweni manje gijima basegijima lomthanda wafika ubaba umphezulu endaweni akwazi ukuyichaza le ndawo ufuna uyiwe njenganani uDomo kodwa lutho alichazeke uthi baba wena suka la wayibona usofile yini ungabezwa abantu bakini mabekhuluma nawe bathi abantu bakithi angiyiphathe kahle
sizokhola bona ihlobo esenkosini ngoba benza kahle emhlabeni kodwa uShembe uthande bona ngathi kumele imiyalelo seseyidlalela siyenze usethi wabo uyasibona ukuthi usufika abantu bakini bakhuluma uzwa asami nyuka la ngithi ngiyapha ngizonyuka kanjalo odongweni nje athi wabasuka la uzoyibulela zimalasi ziphinda zikhofoza la ngisakunaka ke mina ngithathazele ngithi khona ivesi angisaze sihlale sibhala ithi sengibheka ehla nasezansi asaboni umuntu bonke bayizithakeni ithi sengibamba idindi naso siyasiphuka angisaboni umuntu kwafika leyo vesi kimi lolu jonga ngabona kuhluma idindi badankosi abambelela ngazo mangiphapha isithungu sami silele phansi selifile bafutha siphatheni kahle ngengandapho inkozi akusiyona yami kodwa kwesibili kwangihlala ngisebuhleni umphefumulo womuntu uphuma enyaweni umphefumulo womuntu futhi mawusubuya ungena ezinyaweni bathi abenkosi ngadlula emhlabeni ebuhleni ngayibona ngangihlabe sithi usizi ngithethelelwe izolo usungithethelele nami ngangihlabe ngahamba ngazibona ngayongena kithi ngathi wakuthi awusufile mntana ngifuna la usufile uShembe wanami wamjikisa sango ngingakangeni ngabuyela ekhaya wabeyapha ngisuphilile wathi ngazi iminyaka engizoyiphila emhlabeni mina ngayitshela ukuthi umntana wami uzoyiphila emhlabeni kodwa uma uyiphathe kahle ngajela ukuthi kodwa uma uyiphathe kahle mingaki iminyaka ozoyiphila emhlabeni zinsizwa nenhlala eGoli engathi ngingaqaphela ngingahlala eThekwini ngabonisa imfihlo kodwa nje uthi amakhosazana engathi bese ngaqaphela uma ngifika eThekwini ngibona bonke abantu bayinto eyodwa ingane esifwe emakhaya uyibona masesisedolobheni awuyiboni faka amabhlue ubaba nje wathi ekhuluma zenza yonke bese ngiyakhathazeka emoya mthawu Shembe impilo le bonke abantu esifwe emakhaya wabona bayifihla ukukhaya banawe yitheni mangilele ebusuku ngibona intombazana inqunu emzimbeni ihlele phansi esikhulu segolide ithi sawubona mfana ngithi naye bethi njani ngithi ayigqokile le ntombazana ayiyona futhi yelo bonita ithi imnyama ithi la emfana bonke labantu abaphuza la eThekwini baseteleni esandla sami abafaka amabhlue abafaka inwele abenza yonke into wena musukukhathazeka laba bantu naki into zengayo la eThekwini kodwa igama lokuqalisha wathi bayamazi uJesu phela ngoba siyahlabela semsazwe hlabele lesingazazi uyamazi uJesu phela mntana ngithi namani ithi mina inkosi ngizosheshe ukuba yasho batala inkosi ngithethelele bobaba bami yathi mina inkosi ifebe uJesu phela wathi mina inkosi ifebe wathi awuka amadolobha ala intendeni isandla sami wena naki into zengayo la uningi bantu abenkosi othi inkosi akuyona nami inkosi kuseniswe amen. Bantwana benkosi lenkosana noma lenhlasi uthi igoqile yase intabeni zakwamaphumulo igama usabelo ngwakamtungu sibonga amen. Bantwana benkosi
sengene emva kwendaba enkulu kakhulu. Mhlawumbe emva kwalamazi sesiwezwile kunzima kakhulu ngagugu usuzwa izinto ezikanje. Ngoba thina sithi isihlabelo thina sisasithekile. Asakafike kulelozwe. Manje mawuza umuntu okhuluma ngalelozwe sithi isihlabelo thina sisasithekile kodwa bese kukhuluma umuntu oke waboniswa khona kulelozwe. Lezo ndaba lezo sinzima kakhulu bantwana benkosi. Kodwa lithi igama sibonge bantwana benkosi. Sesibe nenhlanhla sathi siyabonga. Saphinde sathola umphako njengalo. Siqala nje unyaka sathola umphako njengalo bantwana benkosi. Kodwa kwakuyizi bantwana benkosi kwakuyizo lezi ikhathi ngesikhathi sikamncane endlini. Le mangithi kwakuyizo lezi ikhathi kwakusele kancane imihlangano uphume uye entabeni kwangena incwadi iyayibhala abafundisi bemission eyayithi uhambo luzwe lingaphumi kuye entabeni. Thuwa yababiza abantu ababekhona ngaleso sikhathi inkosi yathi bantwana bakaNkulunkulu nansi incwadi sifikile. Iseluleke ukuthi singabe sisaye entabeni. Ngakho ke sicela wonke umuntu alinde. Wonke umuntu akalindo lana alinde ngendlela yakhe. Kuthiwa kwalindwa ekuphakameni kungazi ukuthi iyozala komuni. Njalo bantwana bakaNkulunkulu ngoba isihlabelo ivesi lesihlabelo sesithathu ivesi lokugcina. Lithi leli vesi lokugcina lapha sithi noma siye entabeni njalo masithi sithatha uhambo uke wayithi into ekseni into enzeke emaqadini njalo sithi siyasukuma sifuna ukuvimba lento kaNkulunkulu. Lento wathi uNkulunkulu soze yavinjwa lento. Manje bantwana bakaNkulunkulu makuthiwa siyibongele kunzima kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Khona ingoma yasemhlabeni ethi namhlanje Nkosi siyamangala masithi sibheke emuva sithi kube ongenathi ngabe safela endleleni. Manje makubuka nonyaka uyibheka nje wena uyibuka nonyaka ukubona ukuthi mhlawumbe lesikhathi akufanele mhlawumbe ngabe ngisaphila. Manje bantwana bakaNkulunkulu sisemlindweni ke bantwana bakaNkulunkulu bakhulumile kwathi uNkulunkulu uyakulobula. Kodwa ngicabanga ukuthi angakuloba ungayiphethe njengomuntu osohambile. Ngoba ufuna ukulotshwa uhambile ziphathe njengomuntu osohambile ungekho ohambile. Ngicabanga ukuthi umuntu ongalotshwa mongathi cela ukulotshwa ubuthinta zonke izinto ezaziwayo ekuyithintwe abagcotshwa bethu abayithintile futhi kade kungoDisemba besho ukuthi 1 no 2 no 3 izinto mase icala lenyanga engenziwa. Ngicabanga ukuthi ungalotshwa. Manje sikulomlindo bantwana benkosi sikulomlindo kaNkulunkulu. uNkulunkulu usibeke kulomlindo siyabonga kakhulu bethu abantwana ababonge sekusuke bengithi khona ngizokhuluma mhlambe kodwa le ndaba abantwana bakaNkulunkulu isingilimazile kakhulu. Kodwa ngiyacelela abazali bami bantwana benkosi ngoba kuthiwa masukuqe phakathi kwaManazaretha abantwana benkosi kuthiwa kwehle ilight likhanyisa ilight bese bekubona imndeni yakhe kuthola ukuthi awusho lutho. Ngiyacela abantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu akhumbule abazali bami baphambili basendulo nabazali abangizalayo nabafowethu bodadewethu bese ngikhumbula nami ngihambe kahle kule ndlela kaNkulunkulu. Ngoba abantwana bakaNkulunkulu namhlanje mawuzwa amazwi anzima mhlawumbe njengalawa ubabaza amazwi lawa ababaza khona uvela inkulumo yenkosi la ngithoya inkosi la khona umuntu waphatha inkonzo kwakhala abantu kodwa wathi mephuma ethempelini yathi inkosi ubuthini kubantu wena. Bantwana benkosi lenkulumo ayikazichazeleke kahle mhlawumbe abantu abangayichazele kahle. Inkosi yakhuluma uShemba ayikho into eyindida ayikhulumayo. Wathi uShemba kasho ngolutho ngesono. Wawuthinta isono namhlanje ususuphelelwe inkonzo. Mawuthinta nje isono kusho nohleli phansi ethi uyazi yabaleka inkonzo kunenhlanhla usuthe egoqeni. Iyayibalekela uthinta isono. Uyazi ngakho uyazi mawuthinta isono akufanele sithinte noma ngabe ngizenza kanjani kodwa akufanele mawuthinta isono bese kuthinte kanti seshuselile leso sono yini. Siyacela abantwana uNkulunkulu asipho nje ungena kahle ngumntwana omncane kakhulu sengisuke ngethuka ngiyacela nje uNkulunkulu abusise uqa wami achithekile. Amen.
Siyabonga kubaba oqeda ukuhlala phansi ngokusiqinisa kulikhulu ukusukuma masekuphame umuntu osukuma eqala engathi kwakungcobe ngayicuphi ikhala ngesikhathi angaqala uyayikhanda inkinga ngoba uvela uyikati uzosukuma ngithini kodwa uthi ubaba uzondi phambili lapha awafuneka amagwala kulokhu hamba sikhethiwe sethenjwa ukuthi asizela imndeni yadumala bayibona ikhethile ukuthi indoda thina njeke sibene enhlahla abazali bethu abasaka banazi izalo sakhethwa sakhazanika igcawu sanika imizi sibancane bese soba amagwala okukhuluma indaba yashembe ushaya uNkulunkulu maNazaretha siyadinga ukukhumbuzana ngekhaya lokho okungisukumisayo ukuthi ngishaya amahloni ukuthi uNkulunkulu uhlelile nakuba kwenzeke isono ngesabathi liphelile ngisekhaya lithi ngizosawatha kwadla kodwa ngiziluma kancane ngolesihlanu ukuthi hayi ngathi kufanele ngibuyele eGoli ngempela kwakho into ephuthumayo kufanele ngikhuphuke ngesawathi ngifike ngashiya umuko ethempelini ngakhuphuka ngezeGoli ngakwazi ukusabutha ngicela uNkulunkulu nikilo sawathi ukuthi ngithethelele nasekuseni ngithemana ngiyabheka ngafika sekumenyeziwe ngathi ngizobona lapha ke bathi ushelela izulu linganile manje ngathi ngifika la eGoli mangithi bengumuntu ngokwami ngokwenyama bengivumile ukuthi angikho ebuhleni kodwa ngokomoya maNazaretha kubaleka kakhulu uthi ubaba akakholwa ukuthi noma kuthiwa uNkulunkulu mawucetha kubhale kula ukhona mawungenzi kahle uyabhala umoya wami ulokhulwa kwahleleka ngithema ngithi ngabheka lavuma uhambo sayikhipha imoto ekseni entatha ngeyiwami sayishaya into ebesihambe nje ngasiyazi kodwa uNkulunkulu wasikhulula entabazo wathi alifuneki ikhona lihamba ngo-120 sayibelesela safika sakhava noma sikhave kanzima maNazaretha akushintshile ebuhleni ngeke ngethiwa ngikhuluma neinsizwa ngithi hey umfoko wasibili ebuhleni kushintshile ngethuka ukuthi konje zangezelo into ebuhleni kungaba incala ekhonza ukuthi kushintshe kuze kuphinda leli ikhawa ungazange ubone wena lokuchazeliwe nje sibuya khona ebuhleni maNazaretha sekuncane ngokudluleleke manje uyabona imoto iMercedes car lapha etabeni abantu benzima nje ukuhamba kodwa sifakela umdedele maNazaretha ngeyi1 ushaya uNkulunkulu ilanga mina ngilibonanga ngazi umkhulu libonile ngeyi1 belifanele lithethe futhi ngabheka ngathi uNkulunkulu wenza umsakhe ngoba bathi ilanga belikhona baningi abantu bengaquleka ngendlela bekugcwele ngayo lapha khona inzoba zimboka lapha zithi mangabuye bubude uze bese ngathi mhlawumbe uliphethe nga2 nomphethe nga3 cha lodwa nje mali ngazange libe khona lapho ubhoko lapha angazi maNazaretha ngisho ngithini
kodwa sibuya khona kunemkhize emncane bishaya masikhupha sibakumdedele ngibona inkosi yamaqathi Manazaretha siyabonga uthempele esikhulu linabantu abamthandayo Shembe uba kufanele busy control traffic lapha ehlenyuka uzima ngisho umbingelela nathi ngathi ngelilanga nawe noma nami ngakhona kube yimo osebenzela ithempeli nosebenzela ikithi indaba engithinta kakhulu ngoba ngiphakama nje Manazaretha ile ndaba esingayo uqede ukuyithinta ubaba lapha akhulise akusizwana ukukhulisa abantwana azikho lo 50-50 angikho kakhulu kuleyo ngikileyo ukuzaleka kwethu abaningi kubaba enginamandla bengathi akuphakama izandla abazali emshadweni bancane sinenkinga Manazaretha ngoba siloku kuhamba ikakhulu sithina insizwa angeke ngikhulume uhlangothi lamaphesheya ngoba angizange ngesimeni sabo kodwa sinenkinga insizwa ukuthi masizaleke emakhaya komama ahlaliseke emakhaya komama kodwa kubhlungu ukuthi abaningi bethu uShembe bakukhumbulile ngiyakhumbula uShembe ngelanga ngangiphathe kabuhlungu fanele ngiyocela ngathi mangivundula ngathothi maningi amacala sizokhonzela amacala emndenini Manazaretha ngicela ukuyichaza lemndeni ngoba ngizwile ngelilanga umshumayeli ekhuluma indaba yomuntu waphama waguqa wangabecela imndeni yakhe ukuthi inkosi ilanga yafika yathini kuye ngeke ngikusho ngemncane kodwa ngicela uNkulunkulu ekhumbule imndeni yakwamnguni la ngizalwa khona kubo kwamama noma ngabe khona mhlambe esengwenza nomzokwenza ukuyiphutha kodwa uNkulunkulu ayikhumbule nayo mhlambe esile etishangayo sinethemba into nizohamba kahle mhlambe ngelinye ilanga kunemndeni yasekhaya kwababa yaNkosi kunemndeni yasekhaya kwagogo kaMthethwa neminye yasekhaya kwababa lapha kwagogo ekwaNdlovu ngicela uNkulunkulu ayikhumbule imndeni nasekhweli kwaManqele ekhaya lomuntu kwaMbatha ngithi lo ndaba yokuzaleka kwethu ukuthi mase sisikaniwe thina insizwa sihluleke ukuhlaliseka emakhaya mama sisuke sijawu ukuphuma iyabulala lo nto loyo eManazaretha bangakubona abantu uhamba nje bethi umfoka Nkosi ingozi inkemba le nto lenzima kushaya phela uphephisa kuyo thema mfana ngocela yavuka lento yamangenyawo amacala kagogo amacala kamkhulu ngicela ungivumele ukufuna ukuphama makwenzeka oluleka uNkulunkulu akubusise avuka amacala mawagubha amacala mawathothi kunzima kumele ngiye empangeni ngiyocela ngasenza isinqumo ngathi uShembe ithi insizwe ihlala phansi iso lakhe lapho khona likhona manje ngokwazile ungena nalo lingenileke lapha ayikho indawo lapho longeke manje mafuna ngiyocela lapha ngibheka ngithi hayi angiyi ngisemsebenzini lapha uma ashumana malume athi kunjalo ngifuna ngibamkhulu athi njalo ngenza isinqumo ngade emsebenzini ngithi yabona angisayi ngocela angisenza ukugano ngiyayeka ngizophila nje angazi ngiphilile ize ngife makholo ngusho emsebenzini ngenza imba ikashaya sifike insizwa manje Nkosi ngithi ayiboneleni ilawuleni phatheni madoda ngafa bona mangufufu uthi uyafa mangifike endlini ngafika azange ngithandaza ngifuna uqamba mama ngafike ngageza angathandaza ngangadla ngabheka TV ngacima ngifile uyazi ukuthi ngifile ngalala Manazaretha uShembe singasho izikusho ngomlo ngifuna inhliziyo yakho kahle okuningi kakhulu ufuna uShembe lokho ngaphakathi noma ngakhuluma kahle kanjani ebantwini kodwa mangaphakathi enhlizweni kuxega angisho kodwa ngiyanqikaza uyafika uShembe intatha angithandazanga nango 12 ngilala ngithandazanga nango kwathi ushaya uLobhek sewushaya u4 afike uShembe uthi uShembe kimi ngikhuluma ngonyazi nje amadide uthi uShembe kimi ngiyabona uphatheke kabi mntanami yini lo engazange ngize ngimbize mangilala ngithi mina Shembe mina ayikho into engiyi ukuthi yini hayi kuningi ngabala nje ukuthi ugogo nomkhulu baxabana umama ngabala wangibheka wayesebuza ukuthi kukuphi la othi mawuthi uzakhona into eyenzeka ukhomba ukuthi uphazamisa into leyishonje namanje nobathi wangalele ngeke nayo impendulo ngathi ngundangunda ngathu wangibheka wayesebuza wathi uma ngabe ngathiwa manje uphambi kaNkulunkulu yini uNkulunkulu wathi ufuna kwenzele yona ngiyakhumbula ukuthi ngaguqa lapho ngakade ngikhuluma naye mina uShembe ngaguqa lapho ngathi ngicela uShembe wonke amacala ngamcela uNkulunkulu amacala awacisha awaqede wanika ikhanda semntana wathi angikeze uwaqeda lamacala makholwa uShembe uNkulunkulu ngiyakuhlebela makuthi akamboni ngicela ukuthi Shembe ngicela nami uyiveze kimi sengikhathele ukutshela abantu uShembe uNkulunkulu
nginesiqiniseko uzofika ayiveze ku ukuthi mangathiwa manje phambi kaNkulunkulu ngathi akwenzele ngithi shembe ngingacetha amacala kwaqeda wathi angiziwaqeda lamacala wasithi ngoba ngithandile ngizokwenza ukuthi amacala angabikho la uvimba khona qhubeka hamba uyocela yonke into izohamba kahle ubaba noma bengazange becace ayikho lento ethi ubaba zalezasho ongiyaxolisa ngingakakhulu kuleyo kodwa ke ngingazi ukuthi ngoba zange beshada abazathola uzukuganga phela usekhaya mama wakho wena uthi ushaya uqhubeka ugana ongizama kahle ngihamba ngawucela mina ngashaya unyaka wodwa nami ngazi ukuthi imali ivela ngacela ngo-August ngawuthi ngeyinkomo the following ngoJuly ngangihlanganisa a week later kade ngihlanganisa ushaya eceleni ekhaya ushaya uNkulunkulu makhona kodwa nansi indawana engithintayo la indawana engithintayo engisukumisile kakhulu enye angazi noma ilungile noma ilunganga khona inkonzo ekhona komunye nomunye womnazathi amangabe engasedlule emhlabeni ekuthiwa yembali abaningi bethu abantu baphendukile banabazali abangazange beyenzele inkonzo yembali angisho ukuthi ayenziwe bakhona babekela into efana naleyo ngeke ngabheka ngathi yabona mangabe kuguquka kanje engathi ngasingoba abadala sathi masibheke ngeyi-1 sibheke kumdedele ngase ngibuza insizwe ngazo amadoda kade nje ukhona nomnikelo onikelwayo makufaka umdedele yathenya hayi ukhona yathenya ukho ngade washo kushoyo omunye wathula omunye washo kushoyo masifike kuthiwa kunikele bekuthi mhlawumbe ezophamba ababanje abazosifundisa ukuthi makufaka umdedele ufike uyiphathe kanjani bese makuthi khona umnikelo bamnikelo omuni sithe masifika thola umnikelo ziyabuzisa uma sesijwa inkosi ukuthi hey mina ngiyohlambuluka ufike ngahlambuluka phela shembe ngabuza sabuya seze eGoli futhi leya nkonzo leya sekuyavela umama kufika ugogo uthi wena mfana uma wakho umncwabaneni kusho umuntu umama ashona esaphila naye akasekho kuya akasekho ukuthi uma wakho kahle umncwabaneni sengithi mina gogo ngubani mina ukuthi ngathi ngocwaba angifuni ungena phela usukeluleke kodwa ngisekutheni lento ingene emzweni ngase ngafika phambi kwenkosi ngoba thi khona ngingahlelanga kodwa yathi mangifike enkosini ngikhuluma indaba kamama enye elumelayo ngizokuyikhuluma ushembu uyayazi ngifisa abakhumbule baguqe nje kanje ngamanje ngase futhi ngale inkonzo kwamfundisi uKhumalo uthi umfundisi uKhumalo uthi kwafika ingane yafika athi ubaba uyafika kuyo wayeshona eminyakeni ewuthele edlule wathi hambisa amana ezongcwaba ngcwatshiwe ushona ngqolele ngoba ufike in 2015 umama wangcwatshwa 2005 le ngane ikhuluma kulo mnyaka lophelile 2005 should say 20 years later ayingibonta angiyobiza amakholo manazathi akhona into enzeke ekhaya ngiyithandile futhi ngiyawafisela amakholo ingathi nawe ngayenza kunenkonzo la ekhaya ekuthiwa kuyababheka bezayo ngiyibone ngamehlo kulo yami uzosekhaya komama bengahlele yona bengithinda ngenzela umama inkonzo yembali kodwa kwenzeka inkonzo yakabheka bezayo ngayithanda ukuthi kodwa ke into esisilimaza imndeni abahanse bangcwaba ngokuhlangana inhlahla engibenayo ukuthi amathi masekhaya komama awodwa thema efika ngithi ngicela umama inkonzo yembali wathi umalume ngesicela ukuthi bonke besale sebenza ngabona ubheka bezayo ekhaya angazi nongawazi ngesonto libheka bezayo mina ngawubona nje ukuthi ngathi hayi man kodwa ngangazi ngizowenzeka ngobona sekubona ekhaya okubaluleke kakhulu mina siyabonga kuba bohlala phansi ngiyavala ukuthi lo baba ubaba umshumayeli angumtshotshe noma ngeze ukuthi besho kuphi uDumisi uthi ngicela besho ngonyaka ophelile angizi ukuthi kuphi nini uthi ngicela ukuthi wonke umuntu oke wafaka isiphandle lo nyaka phambi sisahla wayesethi uma ngabe lo nyaka nje ngokuphela ungenasi isiphandla sango 2025 hlala phansi ekele ukukhola Nkosi kusenizweni
Ah,
endlini ngishayisa emsebenzini elinje ngadoja futhi ngadoja phela ngicela ukukhuluma iqiniso phambi kwesihla ngadoja phela nje phuma emsebenzini ngadibeka endlini ngawulanda ubhonke nomdedele themba lethu ithe ngila ijambo ngase kwase ngiwathapha insizwa yathi abazulu insizwa anango ethi mfowethu uhlezi ngikubona lapha ku TikTok ethi ngisize ethi umakoti wami unesifo senhliziyo umthambo lohambisa igazi ngicela ukuphuthume mfowethu ngendlela ofika nazinto lezo ngithi nendlela ngiyakhona ngizofika ngithitha ushukela ukukhabela mhlawumbe ngabila ngaphakathi uNkulunkulu wasehleni yasephezulu izolo hey Nazaretha
phela saziwe ekhaya ukuthi ufikile uyinsizwa kube nenyama eshumi ngayo ekhaya usilepu ukhombisa ukuthi ufikile uvele God ngoba wasefika ilanga lokuthi leli abakhulume ngabafowethu ilanga lokuhamba emhlabeni noma uthemba ngabe sehamba emhlabeni uthi baba uthi ngahamba endleleni uthi ngathi ngibheka ngibona imvula enkulu ngemuva uthi waseqhamuka inkosi yesithathu ufevane inyanga yezulu ungalazide wayeseqhamuka wathi bheka emuva wathi baba yini wenze njani wathi bheka emuva wathi ubona ngibona imvula wathi asiyona imvula zinyembezi zegane zakho nezakamakhelwane zithi useshonile so wathi ngandla namasweet jikopela emhlabeni sambheka isoni umthetheleli wasingira amaswiti zandiinsuku zokuphila ngoba wayenganishani wasidira amaswiti wayewaphathela nishani uthi uyasibafika unyazi lapha esibhedlela umakoti uthi lalifake isuthu yalunyazi inkosi ilifake umjiva uthi inkosi yangibonga amehlo wayo ithi yathi mayingibonga amehlo wayo uthi ayisehlala lapha kimi lapha enhlizweni la okubuhlungu khona uthi ngase ngiphaphama uthi ngathi shembe uNkulunkulu uthi shembe uNkulunkulu uthi ngaphinde ngathola isithongwane uthi angilele uthi ngiyambona uthi basebengena babuya yathi inkosi ngonyazini wathi mntana wathi shembe ashayazini wathi shembe shezakhohlwa yenza umsebenzi wakho yakhe ambre ambre photo ngonyaza akhe ambre ule ambre akusona ambre la nkosi ule ambre la ikimshembe wayisayibeka la emanyongeni noma uthi lo mama ngezwe kushisa umzimba wonke uthi ngathi ngaphaphama ngaleso sikhathi uthi ngase bangasawazi ukuhamba isikhathi esithi uthi kodwa ngaleso sikhathi ngase ngikwazi ukuyihambela uthi ngafike ngaye etoilet ngafike ngaqhama umkhamo obandayo angathi kube fridge abashisana manje umkhamo ushisa uthi kodwa ngaqhama umkhamo uthi umnyelwane wathi ngiyabonga uthi ubonga ngenhlanhla futhi uthe ayokubikwa yazini ushambe ufike ushambe uNkulunkulu yabona Nazareth ingcwele uNkulunkulu akasikhumbule mntana wenkosi amen kunosizo sibhekana nabantu abangabalusizi lakhe la mntana wenkosi nabanye ngakhala kodwa baba sekonzweni ukudumisa hayi ukubalisa fanele sidumisa ushaya uthi verse 26 wesabatha ithi lokudumisa uJehova kuphela ukubabaza umsebenzi yakhe kuphela akusiyo inkonzo yokubalisa inkonzo yokudumisa sidumisa uNkulunkulu simbabaza ukukhulu bakhe njengoba ushembe nje emkhulu kangaka susa kuyahanja nobantu abafasa upho oyefase umthelo wakhe wezipho ukuthi awunando uhambe hayi obahambe nje uyangizwa ukuthi ngithini uzisale bazenza ukuthi shiwa yabona abantwana benkosi uNkulunkulu akasikhumbule lo nyaka mfethu qala uphela ukudinga abasana amen sikhathi baba umhlambululo sakho baba siyaxolisa baba seseqile kodwa inkosi ubona ngathi nawe uphuza uyimemeza baba inkosi kuselekizwekile amen Etha inkosi yasephakameni obuhle bamaNazaretha unyazi lwezulu olembethe izulu nomhlaba amen igama lami nginguthabani ukhanyiseni umuzi wakhe izulu ephangeni ngisuka ekuphendukeni emzini wasekuphendukeni angidukile ushembe wangibuyisa ngaba umntwana wakhe ngicela ukuphakama ngesihlabelelo se-2:13 isihlabelelo maNazaretha ngiyaxolisa isikhathi sesiphelile Shembe ndodana kaMayelisa
indaba yami izoba mfishane ngoba isikhathi asisekho. Bantwana bakaShembe, nami ngingumntwana, ngiyalandela nje la ekhaya. Ngiyacela ukuthi uShembe uma ngiwa ngingawi ngomhlane, ngiwe ngesisu ukuze ngibabone abantwana bakaNkulunkulu abangcwele ababheke ebuhleni. Amen. Bantwana umngani wami wayezwana nomunye usisi. Umezwana nomunye usisi lapha. Usisi lona wayesemzalisa abantwana abathathu, sebekhulile abantwana. Bengashadile, bengenze lutho. Ingekho into abayenzile. Kodwa nje kuqhethiwe nje. Kepha abantwana bakaNkulunkulu usisi lona wayelandela nje nami ngangakabi lona eNazaretha, elandela nje. Kwafika insuku zokugcina zancipha insuku zakhe emhlabeni. Amen. Bantwana bokumkhonza kuthe ekuhambeni kwesikhathi nami sengiphelile kubona. Lo sisi lona wafika kimi ebusuku ngelinye ilanga esibonakalisweni kimi wathi wayimbiza ngelinye igama ethi Mdlali. Uphi shothi ngiyaxolisa ukuyiqala kanje. Shothi ngahamba indlela ende. Mangifika kule ndlela indlela ziyaphambana. Mangifika kule ngapha kwesokudla le sesinxele ngale sesiyabukana kanje nalo sisi. Uma sibukana naye nalo sisi bese ngibuza ubaba wengane zakhe uthi uphi ubaba kaHappy. Ngiyamtshela mina ukuthi ukhona. Ethi lo sisi ngiyacela ngicela ungisize ungiyele kuyena noma ungikhulumele naye umtshele ukuthi akahambe ekhaya ayovela nje ekhiphe noma omncane nje ngiyacela ungisize. Igama lami lathi okay ngizomtshela, ngizofika ngimtshele. Sengikhuluma ukuthi uNkulunkulu mkhulu maNazaretha ngoba angazi ukuthi kwakuthini ezefike kimi ethume mina. Amen. Kepha nami ngawuthatha umyalezo ngawuhambisa. Le ndaba yangizwisa ukuhlungu ukuthi kahle ukuzalisa izingane zabantu ugcina ungakhokhi inkinga icala elikhulu leli. Cha bantwana bakaShembe nami bengizonaba ngenxa yesikhathi ziningi intshumayelo kaShembe. Lolu dengezi lolu esincinda la olukaShembe lumnandi kakhulu. Sonke siyancinda kulolu dengezi sonke. Amen. Nkosi ibusise nekuzwile. Amen. uShembe uNkulunkulu maNazaretha ngoba siba ngaka nomhlaba ngokugcwele ebuhleni akekho noyedwa umuntu ongamaziyo lapha. Ubazi bonke ngamunye. Thina-ke ngoba sike sibone asinike nje indlela yokuthi sizenzele umathanda sike sitshele ukuthi akasiboni kanti akekho noyedwa ongamboni ngisho sisendlini zethu uShembe uyasibona. maNazaretha inhlasuthe ebiphethe inkonzo ekuseni 10 abantwana efuneka kubanjiswane ngaba abantwana. maNazaretha kakhulu nje ngoba thina nokho sesithe ukuthi la siyakhona usungaphosike ufike. Kodwa-ke bonke abantwana sebekhona manje abantwana bethu nabazukulu bethu. Engacela nje mina kubantwana bethu abangabafana kumakoti bethu abangabantwana bethu ukuthi ngicela mina nibambisane nokukhulisa ingane lezi engabazukulu bethu. Anisukuyiyeka ingane zizenzele umathanda. La ekhaya maNazaretha ayikho lento ekuthiwa 50-50. eNazaretha 50-50 ayikho. Umntwana nje uyashaya ekhaya. Ayikho lento ukuthi umntwana uma ungamshayi awumfuni. Yesu maNazaretha ingane uma ungayishayi awuyithandi.
ngoba izokwazi kanjani ukuhlukanisa okuhle nokubi. Manazarethe into engicela kakhulu komakoti komalokazana bethu abantwana abasuku bavumela ukuthi benze noma yini emakhandeni weleni baphendiwe lesemhlophe sibeyelo sibemnyama abantwana ababatshela ukuthi yenina mandlala nabangani benu anobatshela ukuthi thina singamakhosazana thina singamanazarethe kuyathusa amanazarethe ubona abantwana bedlule noma kuphela kuthiwa bahlaliswe ukuthi baxhumile onina babo bebengazi mthethisa laba abantwana bethu ingane zethu zonke lezi ezenza lethu thina sakhulisana kanjalo. Ngiyacela nje ukuthi bomakoti bethu madodana ethu bamsanani ngokukhulisa lezimo ingane zenithengela amafoni zincane nithi izowenzana ngoba ingane kufuneka ithole ifoni manje isiya noma evets hayi ingane selapha phansi thina sasithi ku-second angase kwathiwa ufomba manje ingane afuneka iphathe ifoni ingane ngoba into eyilapha efonini manazalethe inzima kakhulu awumtshele umntwana emayizokhula asi lezo zinto uzokwazi kanjani ngindaba kaNkulunkulu okukhona manazalethe ngani kakhulu ungadli isikhathi cela inkonzo akiyami inkonzo ehlalisudi ngiyacela ukuthi mani ithathe inkonzo nazi ukuthi thina ngoba singayanga ebuhleni kodwa ikhona ingilozi yantambama ezothatha wonke umthandazo wethu nakho konke besikhuluma ihambe nakho ikuse ebuhleni ngaleyo ndlela amagama ethu nangayi kwethu kuyolotshwa ngokufika kwale ngilozi. Inkosi kusisele kuswile Kosi